आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहानबदा मरुब पाव मणिपुर विधानसभा मिखल की अहानब तांगकता पुन्ना मिरेप चामा हुमुद्रा हुमदोइना लंबा थेनरगनी अनिसुब तांगक की मणिपुर विधानसभा मिखल की मिरेप से पिसनबगी मतम ngasi लोइरे मिपुंग खुदिमंगना धर्म जात बिजात खाइदना मसाना याना थोरक्तुना कोविड वैक्सीन कापथोकनबा अमसुंग पाउजेल संदोकनबा राज्यपाल ला गणेशनना अपील चौरी मणिपुर कोविड-19 की नाबा फरपगी चांग चादा मरफुदा तरुक दशमिक तरेट मरीदा हाइगले नाबा फब अपुन मसिंग लाख अमर लिसिंग कुंट्रा माथोई हेले अमसुंग राज्य मंगा की विधानसभा मिखल की येंगलगा इलेक्शन कमीशन एग्जिट पोल ngarang ayu pung 3 की मार्च 3 फाउबा अथिंग थमख्रे लेबाग असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाखपदगी कोविड-19 की अनोबा केस हेंगलगलिबा असि येंगलगा अखोई पुनमना चेक्सिमिनसी सही 15 19 फाउबगी मनुंगदा लेबा अंगांगसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अतुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबु वैक्सीन कापादा मतेंग पांगबियु लाइसेट अस्तिगी ngaktoknaba face mask upiyu foot taruki social distancing thambiyu mai mit sengna tatopiyu khutsa sengna hambiyu COVID-19 का मरी लेना ई पाउसिंग की दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397846 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 1800345318 ता फोन तोबियु हाउसिंग मपुंग अब पाउ मणिपुर विधानसभा मिखल की अहानबा तांगकता पुन्ना मिरेप चामा हुमद्रा हुमदोइ ना लंबा थेंगनरगनी ngasi tangkak asigi mirep se lokthopagi aroiba numita kangpokpi विधानसभा केंद्र अमसुंग लंगथबाल विधानसभा केंद्र दगी इंडिपेंडेंट मिरेप अमम मिरेप से लोकथोकी मिखल असigi ओइना मिरेप चामा हुमद्रा तरुकना मिरेप से पिसिलकपदा स्क्रूटिनी दा मिरेप अमगी मिरेप से याखिदे अहानब तांगकी मिखल असिदा फेब्रुवारी 19 विधानसभा केंद्र 19 बोट थादनगनी केंद्र 19 असिगी मनुंगदा केंद्र अहुम खक नतना अयाम्ब केंद्र मिरेप अहुम की मथकदा लंबा थेनरी मिरेप अनितमक हाकथेनना लंबा थेनरीबा केंद्र सिंह अदुदी इम्फाल ईस्ट जिला की हाइंगांग अमसुंग बिष्णुपुर जिला की नंबोल अमदी थांगा केंद्रनी केंद्र सिंह असिदा सरकार पाइरिबा बीजेपी का कांग्रेस का हाकथेनना लंबा थेनरी हाइंगांग केंद्र मुख्यमंत्री नोंगथोमम बीरेन सिंह बीजेपी की मिरेप ओइरी नंबोल केंद्र कांग्रेस प्रेसिडेंट नामाइरापम लोकेन मिरेप ओइरी तांकक असिदा मिरेप ओइरिबा अतै सकनाइरबा मियोइसिंगदी उप मुख्यमंत्री युमनाम जॉय कुमार सिंह विधानसभा की अध्यक्ष युमनाम खेमचान उप अध्यक्ष के रोबिंद्रो वर्क्स मंत्री थोंगाम बिश्वसित लौसिंग मंत्री ओइनाम लुकोय शिक्षा मंत्री सोरखाइबम राजेन कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री टीआई सत्यव्रता ट्राइबल अफेयर्स मंत्री बुंगजागिन बाल्टे विधानसभा की हानगी अध्यक्ष थोक्सोम लोकेश्वर हानगी मंत्री सिंह नेमचा किपगेन A.K. मीराबाई कराम श्याम गोविंदास कोंथोकजम डॉक्टर K.S. रतन कुमार L. जयंत कुमार V. हंखलयान सिंह यावरी अहानब तांगकी मिखल असि फेब्रुवारी 13 पांथोकनबा लेपलंबदगी इलेक्शन कमीशन नोम यैथोखिबनी तांगक असिदा नुपी वोटर लाख 3,40,000 हेंबना यावना पुन्ना वोटर लाख 19 हेंबना वोट थादनगनी मसिगी मनुंगदा थर्ड जेंडर वोटर 139 अमसुंग हक्सांगी फिबम मिमानद्रबा वोटर 15,945 यावरी मणिपुर विधानसभा की अनिसुब तांकक की मिरेप से पिसबगी मतम ngasi लोइरे ngasi अरोबे नुमित फाउबदा थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिलादा मिरेप 93 मिरेप से सिंग पिसलकी ngasi अरोबे नुमित मिरेप से पिसलकीबसिंगी मनुंगदा कक्सिंग केंद्र की बीजेपी की मिरेप वाई सुचंद्र वागवाई केंद्र दा बीजेपी की मिरेप उसम देबेन हियांगलोंग केंद्र की जेडीयू की मिरेप ई दिजमनी यावरी उखरुल अमसुंग कामजोंग जिला की विधानसभा केंद्र अहुम की दमक मिरेप 13 मिरेप से सिंग पिसंकी तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिला दा हौजिक फाउबदा मिरेप 13 मिरेप से पिसलकी हारी जिरीबाम जिला दा मिरेप मरीना मिरेप से पिसंकी सेनापति जिला दा मिरेप 12 मिरेप से पिसलक्रे हारी थासी की 19 बोट थादनगदरिबा अहानब तांगकी मणिपुर विधानसभा मिखल की जिला मंगा की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सिंह अमसुंग एसपी सिंगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर अमसुंग जनरल पुलिस एक्सपेंडिचर की स्पेशल ऑब्जर्वर सिंगा मिफम पांगथोक्तना वा क्या खनखरे हारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांग पांगथोकिबा मिफम अदुदा जिला मंगा असिदा मथोक तौरिबा जनरल पुलिस अमसुंग एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सिंगा वाफम क्या खनकी खननेनबा अदुदा मणिपुर के स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर प्रवीर कृष्णा स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर अरुण कुमार अमसुंग स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑफिसर राजेश तुतेजाना ऑब्जर्वर सिंह
CEO sing amasung SP singbu election commission gi jana kanon matungina mikhal karamna pangthokani haibagi matangda wafam kaya phongdokki special observer singna polling personal singda randomization tawba electoral roll sing anirak ana yengsinba amadi mikhal gi matamda mathok tawriba central armed police force singbu ningthina sinanaba khanganki Janata Dal United na Manipur Bidhan Sabha Mikhal ga mari lena dol gi manifesto ngarang phongkre Imphal dol gi manifesto aduda phongba aduda dol asigi National General Secretary na phongkibani point kunipan yawba manifesto aduda palibadi rises legi apaspa mutanaba honaba kendra tanaduna lalhobagi samasya wari sanana loishinaba honaba nupi singi si khaktuna thamana chingba yawri Kaisam Rak Singbu Rastriya Lok Janashakti Party ki State President oina khalakle hiramasigi matangda dorgi cherol ama thokre Lebak asina ningtam lakpa sahi humbudra manga surapaga mari lenana pangthokpa Azadi ka Amrit Mahotsav thorongi saruk ama oina irai numit kudingi akhanaba quiz ki thorom leptana sandoktuna lakli ngasigi quiz ki damak quiz master da khusinajari Tabiriba singbo ngangom kiran na taram na oksari. Akasbani Imphal gi ipaw kangbo masung Rajya ke Art and Culture Department punna sinjaba Azadi ka Amrit Mahotsav quiz program gi kuntaret suba episode ki wahang hangjari. Wahang adudi English singama samapan kunipan gi October kunda Simon Commission na Lahore da lakpada Yaning the Pongdokton Kongjang Junction Kiba, Lala Raspat Rai Yauna, Kongjang Loishinda, Lathi Charge Town Yatang Pikiba Dukanana no. The question is who gave the Lathi Charge order against the protesters, including Lala Raspat Rai, during Simon Commission visit to Lahore on October 20, 1928. Aikogi email address airimfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirao. Mamangi irai numita quiz program asigi kuntaruk suba episode ta hangjakiba wahang. Karamba matamda Indian Statutory Commission gi members sing Bombay da lakibage. Wahang asigi suma paukum di English sing masamapan kunipan gi February 3 da laki haibasini. Khwaidigi hana chuma paukum pirakkiba mioi ahum khangatchare makhoi singadudi ahanba winner na Surasanpur gi N Molhoidagi Tenhoi Kipganni. Ahanba maktada All India Radio Imphal News Unit aduga Department of Art and Culture Government of Manipur na Azadi ka Amrit Mahotsav ki matang the Friday quiz organized tawbibagi maramda thagatchari. Ay giming tinhoy kipgen and mulhoy Surasanpur Manipur da gini aduga hauzik mak ay Manipur University the Geography third semester tami. I would like to request the listeners of the program to please continue to show support and participate as well, and to All India Radio and Imphal News Unit to continue such kinds of programs in the future as well. Ani subu winner na Thawal Laishang Temdagi L Budhamani ni. Ahum subu winner na Singjamai Wangma Khetri Laikai dagi Lingjen Sana Ningthem Sani. Winner sing the congratulations Pijari. Loishilakpada ngasigi kuntare suba episode ki quiz ki wahang amuk hananing sing jari. English sing samapan kunipan gi October kunda Simon Commission na Lahore da lakpada yaning da phongdoktona Kongjang Junction kiba Lala Raspat Rai yauna Kongjang Loishingda Lathi Charge Town Yathang Pikiba Dukanana no. The question is who gave the Lathi Charge order against the protesters, including Lala Raspat Rai, during Simon Commission visit to Lahore on October 20, 1928. Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal Ligini. Samasas the lady Mipum Kudimana, Dharmajat Bizat Kaidana, Masanayana Torotuna, COVID-19 vaccine Kap Toknaba, Pauzil Sandopina Raizapal Laganesan Apil Tori. Imphal City Convention Center Sahitara Mangadi Tarani Panpaugi, Manung the Labor Mahiroi Sing, teaching Amasung non teaching staff singa, vaccination Matanga Kanan and Ebitorum the Saru Yaraduna, Raizapal High, COVID-19 Lysatagi, Tanglaba Mubigi Punsi, Kalonabigi, Amatangaraba Pambaidi, vaccine Kap Tokpani. Manghai COVID-19 laisaki matangda yumpham yaudaba bawpham kya sandoliba aduda thajaroidabani leibak asina kudongsadaba kaya mayong ajarabasu laisat asi haujik laksin bangamlakle adumoinamak tawgadaba thabakti yamna wali Raizapal na hai Dr. Frontline Worker amasung Baigyanik singna chokthaba leitana honariba amasung makoina lauriba thogdangbu thagapa phongdokli
Raja gi Shiksha amasung Haksel Bibagna sahi tara mangadagi tara nipan phawgi manungda leiba mairosing COVID vaccine kapthoknaba lokoliba thogdangbu Raja Palna thagatpa phongdokhi. Thoramda Wangangbada Education SK Director L Nandakumar Hai Raja sigi sahi tara mangadagi tara nipan phawgi manungda leiba angang lakh ama lising Taret Chatret Supna Amagi Manungda Hauji Pawada Sada Yankai Mapan Dasmik Ama Marigi Chang the vaccine kapthokre. Hauji Pawada Ferjol Jilana Kwaidigi Wangna vaccine dose Sada Marputaruk Dasmik Taret Amagi Chang the kapkre. Manghai Hauji Pawada teaching amasung non-teaching staff ki Sada Marpudra Taret Dasmik Manga Nipan COVID vaccine kapthokre. Thoramadu Education SK Commissioner M Joy Principal amasung Headmaster Singh Saruk Yaki. Manipur COVID-19 naba parpaki chang chada marfuda taruk dasmik taret marida haigatle. Hauki pung kurmeda miyoi chama yangkai nipa naba pakiba galoina naba phaba apun masing lak ama lising kuntra matoi sani tara taruk sure. Raja gi Haksel Bibagna tokpa cherol madhai hariba matamasta miyoi chama nipa nauna COVID positive oiba thenaki. Masi tharga hauji phawada positive oiba apun masing lak ama lising kuntra manga satruk kuntra nipan sure. Hauji active case lising ani chahum nifu manga lairi COVID positive oiba miyoi ani laikhidabaga loinana license astegi sikiba apuna masing lising ani sumna humbudra taret chure. Madagascar Raijasta ngasi numidang wairam phawada COVID vaccine dose lakh kuntaruk lising kun mathoi chatret tara taruk kapkre. Masigi manungda ahanba dose lakh tara mari lising marfu mathoi jamri nifu mathoi amasung ani suba dose lakh tara lising marfudrani thoi chama tarani thoi kapkre. Hauji phawada precaution dose lising kuntrani pan chama humpu humdoi kapkre. Technopol Battalion Assam Rifles ng ngasi ngangkay wangwadagi posay pusilang na bohonaramba sing may paan kidre ngangkay paringda area domination gi tatabada kwata kulmayagi asupa umang amada yamlaba packet sing lon sinner tamlamba tengnaki polam sing adu hangdok tuna yengbada mapalam gi churup cosmetic ki polam sing amasung supari oirong ki hari parba polam sing adu lupa lakh tara taruk henbagini hari. Assam Rifles None Battalion Kangpopi Jilagi Wapong Kulda Solar Street Lising Kusinakri hari paugi marakta na break amamuk. Acha thaki potlam sing sem saba liba amadi semdana yoliba singna Food Safety and Standards Act 2003 ki makhada FSSAI gi registration natraga license lobigadabani. Online gi kutang da forcecourse.fssai.gov.in website changduna registration natraga license lobi yare kudong cha da thengnarabadi district food safety da pau PBU. Karigumba license natraga registration asi paidrabadi lupa lakh tara manga fawbugi fine amadi thataruk fawba jail de leiba yai. Amuk kasu ningsingjari lupa lakh tara manga fawbugi fine thataruk fawbugi jail. Pau jenjari ba Food Safety Administration Health Department Manipur. Akasbani Imphal gi pau tabiri. Raja manga Manipur, Uttar Pradesh, Punjab, Goa amasung Uttarakhand Bidhan Sabha Mikhal gi yenglaga Election Commission na exit poll ngarang ayuk pung 3 gi matang thagi 3 ki numidang pung 3 makai phawba athingba thamkre. Hiramasigi matang da mamang thada Election Commission na hukum ama thokrabani notice adugi matungina hariba matam asigi manungda kanagumba amatana exit poll to yaroi. Masigi matakta print natraga electronic media singda asigumba pauk sing pongba yaroi. General election nga mari lenana exit poll li pakum sing pongba su yaroi hari. Mikhal pangto kadriba Uttar Pradesh da board kombagi thabak khamthena kalle Raja sigi anisuba tangka ki Mikhal tangka amakata pangto kadriba Goa amasung Uttarakhand ga punna pangto kani Uttar Pradesh ki ahamba tangka ki board thadana kraba matung anisuba tangka omda rajniti dol singna mai onsil lagli star campaigner sing amasung dol gi maruiba lusing basingna Mikhal gi rally kaya amrumda wangang ba yumthong changdana board komna ba sathari Uttar Pradesh ki anisuba tangka ki Mikhal da Bidhan Sabha Kendra yangkai manga da mirep changwa marfu tarukna lamba tonori tangkak amakata pangtok ko sit nipu leba Goa Bidhan Sabha dana mirep chahum amana lamba tawnagaduri aduga sit humbudra leba Uttarakhand Bidhan Sabha dana mirep chatruk kuntra nitoina lamba tawnargani Uttar Pradesh ki anisuba tangka ki Mikhal thasi ki tara marida Goa amasuk Uttarakhand ga punna pangthokani Uttar Pradesh ki ahum suba tangka ki Mikhal na February kunda pangthokani Loishilakpada COVID-19 degi ngakthoknaba COVID vaccine kapthokpa face mask uppa phuttaruk lamna leiba khutcha amadi maimit taru tanana thamba haiba achamba thongsing asi ngangna chapinaba amuk ana ningsingjari aroibada maroiba pau Manipur Bidhan Sabha Mikhal gi ahanba tangakta punna mirep chama humudra humdoina lamba thengnaragani ani suba tangka ki Manipur Bidhan Sabha Mikhal gi mirep se pisambegi matam ngasi loire mipung kudimangna dharmajat bizat khaidana masana yana thoroktuna COVID vaccine kapthoknaba amasung paujel sandonaba Rajapal Laganesana appeal tori Manipura COVID-19 degi naba farpagi chang chada marpuda taruk dasmik taret marida haigatle naba phaba apun masing lakh ama lising kuntra mathoi hele amasung Raja mangagi Bidhan Sabha Mikhal gi yenglaga Election Commission na exit poll ngarang ayuk pung 3 gi March 3 phawba athingba thamkre Paul loijare